Ola, nenas e nenos. Somos Diana e Mateo e hoxe estamos aquí para diciros os resultados das follas. Levamos 9 semanas recollendo os resultados das merendas das aulas e hoxe por fin diremos os resultados. A clase de 4 de infantil, 8 follas. A clase de 5 de infantil, unha folla. A clase de 6º de infantil, 4 follas. A clase de primeiro de primaria, 14 follas. A clase de segundo de primaria, 7 follas. A clase de tercero A, 7 follas. A clase de tercero B de primaria, 14 follas. A clase de cuarto de primaria, 21 follas. A clase de quinto de primaria, 22 follas. A clase de sexto A de primaria, 4 follas. A clase de sexto B, 30 follas. Animámonos ás clases que conseguiron menos follas a daqui a fin de curso, pois ter máis, porque a semana que ven empezaremos a dar os premios. When someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gone.